Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Sirah Nabawiyah karangan Andre Guruta almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus Martan. Pasal yang saya bacakan pasal 3. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam ajajingan nabita walamma tammat muddatul hamli tis'ata ashhur أشرك هذا النور الذي جعله الله رحمة للعالمين صبح يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل فاستبشر العالم بهذا المولود السعيد na iyari wattu nadafina wattu tampukna we amina asera ulanna mattappani iya tajang iya na fancaji yeri tufuang Allahu ta'ala pamma seria mananna alangi risubunna essona senes 12 ompokna ular Rabiul Awal litaung gajai agana caddi oriona alange ri ajajingan na iyai anana mau fa'ri jajiange ruya annahu nazala ala kaffaihi wa rukbataihi sajida thumma rafa'a ra'sahu ila as-samaa'i shakhisan bi basarihi ilayha qabidan asabi'a yadihi basitan sabbabatahu kal mutadarri'il mubtahil ripawi majapuri tujaji rigau engkana palen na iduai palepol limanna na terus suju na inapana fataraka ulun na congat laori langi epat teteki wiritu fakita rigau engkana pabarakang jari-jari limanna balempu ifajallona kuai mato sato mapassewa maddarari erifuanna فأرسلت أمه إلى جده عبد المطلب تبشره فأقبل مسرورا وأخذه ودخل به الكعبة ثم عاد به إليها وسماه محمدا وأكرم مثواه agana surona inan nabirit tayang inene naryasang Abdul Muttalib agana folena mapari-pari maranno natterru malay appona na futta mayri kabbaye na inappana na falisu fay marri inanna nanasang iritu Muhammad anrang na fakalabbi toni onron naritu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.